Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong bat kara karong. Kini gilong kijing penbelai kijungi naka health department kawai day bat COVID-19. Ki case ki bathamai Kiba niyo Haduh Shibaje mentakasi kilong Baroh Southway hapo East Coast Hills kidon life Real naki Armed Forces Real CRPF R but kiway kilalong R4 Pra West Giant Hills Lai West Khasi Hills UA West Baroh Hills UA. The case kibalong active Baroh penlum lang kilong Sunspa Prapo East Khasi Hills Nidon South Spa New Hyundai BSF Aspa South Pulai Kiway Aspa South Armed Forces Life UR West Khasi Hills Nidon South Southwest Khasi Hills Umdan Ribhoi Sanfu R West Giant Hills Khatlai East Giant Hills Khatsan West Baroh Hills Khatway Southwest Baroh Hills South South Baroh Hills Umdan East Baroh Hills Iway North Baroh Hills Iway Kiwala long recovered mentakasi kilong Ngut na West Baroh Hills Baroh kidai na BSF Kiba la recover Baroh lang Haduh mentakasi kilong Shispa Khandai Puar Kiba khalat no kidai kilong San Kites Kiba mipa Haduh mentakasi arbaje kilong life san hajar arpuway Kiba long negative kilong life pulai hajar South Spa Khandai Puar Kites Kiba ngidang up Haduh mentang mapadio report kilong kumba news pa sampo Kibriu kibarung siapo kecela kejengi Haduh menta kesengi arbaje kilong arpsau hajar san pusang menta kesengi kilong Southway na West Baroh Hills Iway na West Khasi Hills Iway na West Giant Hills Lai East Khasi Hills Lai Punriu but ki details ki long gum nemu long khamnya West Baroh Hills idai bawan na Guwahati West Khasi Hills idai bawan na po Assam West Giant Hills bawan na Jammu and Kashmir but arnut pada kidai ki high risk contacts ki badan na po Amlarem hapo East Khasi Hills Ngut kidai ki Armed Forces kidai ki bawan phai na po Bihar Khatsaungut kidai ki bawan phai Nabar kilong Saungut na po Bihar Iway na po Dubai Pra na Assam but Iway na po West Bengal R CRPF kidai ki bawan phai kiway kana Sangut kidai ki high risk contact kibadai nai positive case wedding cluster Greenwood na po Latgor Sangut kidai ki contact sa po Negrib Iway idai contact jeng positive case ibang iyo na po Jayao
Iway idei contact jong iway nagtiki police ki pulit ki badai na po saipong. Iway idei I positive na po iway na ginangpang ki badan na po civil hospital. Iway idei ibanya tourist taxi padini idei ibawan phai belik bo ikibreu man kapor idei ibawan phai ni test man kashposni iway ni positive but iway pada idei high risk contact jong way ni tourist taxi driver badan po Nongrem Hills.